L-ammont ta' vittmi fit-traġedja ta' nhar il-ġimgħa fl-ibħra bejn Malta u Lampedusa jista' jitla' sa 200. Din l-aħbar xokkanti ingħatat mill-Prim Ministru Muscat meta kien mistoqsi minn One News fuq l-iżviluppi tat-traġedja ta' nhar il-ġimgħa. Il-Prim Ministru spjega li saru l-intervisti kollha ma' l-immigranti u kien hawn illi ħarġet iċ-ċifra tal-mejtin. Issa ġew konklużi pratikament l-intervisti mas-Sirjani u mal-Palestinjani li kien hemm abbord. Minna ħarġet statistika xokkanti, ġifieri aħna rkuprajna pratikament 37 kadavru. U konna qed ngħidu li forsi hemm 50 ftit iktar. Issa wara ġew mlestija l-intervisti ma' kulħadd, in-numru ta' vittmi jista' jkun kwalunkwe numru bejn 50 u 200. Fl-Izrael il-Prim Ministru qal illi nhar it-tlieta waslu f'Malta rappreżentanti tal-Ambaxxata Palestinjana u nies mill-komunità Sirjana li qegħdin jitkellmu ma' dawk li salvaw u ma' dawk li kellhom lil qraba mitlufa sabiex jaġġornawhom dwar fejn jinsabu qrabathom. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari fil-Mediterran kienet ukoll fuq l-aġenda tad-diskussjoni li l-Prim Ministru Muscat kellu t-tlieta filgħodu mal-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu. Given the horrific situation that is developing in this part of the world, and that shows that goes to length to show that stability in the Middle East, stability in the Mediterranean is crucial. Wara l-laqgħa Muscat qal lill-ġurnalisti Maltin li d-delegazzjoni Iżraeljana kienet interessata dwar l-iżviluppi fil-Mediterran u kien hawn li żvera kif filwaqt li ttellaw 37 kadavru in-numru tal-mejtin jista' jitlaq saħansitra sa 200. Il-Prim Ministru Muscat sostna li l-Unjoni Ewropea bil-fors trid tagħmel xi ħaġa u ma tibqa' siekta. Sostna li l-Unjoni Ewropea għadha ma rreaġixxietx għal din it-traġedja ħlief bil-kliem. Dan mhux sodisfaċenti qal il-Prim Ministru li saħaq li pajjiżna se jkompli bil-ħidma biex kemm jista' jkun dawk li ntilfu jiġu rilokati mal-qraba tagħhom fl-Ewropa. Ministru fl-Izrael tkompli matul il-ġurnata tal-erba' kif se jkun qed jieħu sehem f'konferenza organizzata mill-Malta Enterprise għal delegazzjoni kummerċjali li qiegħda wkoll takkumpanja il-delegazzjoni tal-Gvern Malti. Din il-konferenza tkun organizzata mill-Malta Enterprise bilan illi jiġu investituri mill-Iżrael sabiex jinvestu wkoll f'pajjiżna.